voin hi January ni thum sang hi som ni pathum thole ni ania in zawai in chibai levek ule pastor che sualin boral ni thum thaka sang hi som ni pathum thole ni tukin sing khan champhai bethel bial tu pastor presbyterian pastor larin omachu anin chungpai pasiam thatnalama che sualin aboral afa te pahni no pangte te kum khatle kum thum vel borakal sana anupui fanau te an lain atom hle mai lalpana chungte thamonin ompui se muang ten cholro se reverend f lalrin omasan of lal siam alait hi nisom ni panga thali sang khazakwa somriat paruka khum tunga lo piangin kumsang ni pakhatatanga sang ni pathum khan konpui biala pro pastor na athoka pastora tana nem he ani nuwa kumsang ni paliatang sang ni paruk chung puk jing bial vongtu ania kumsang ni pasari atang sang ni pariat chung khan aizol theological college abidi zirsom lein kumsang ni pakua atang sang ni som pathum khan suang puilon pastor na athok lea chumi nuwa kumsang ni som paliatang som pariat khan buarpui bial pastor ni lein kumsang ni som pakua khan champhai bethel bial vongtura ruat anin voin thlengin hebial pastor ania voin khan pastor quarters chunga tuipam siam thatatum chu che sual palin stepa atla a vandoi thak takin alua soa champhai district hospital panpui ani in a hliam tur lovin aboral ta ani Vanlalsailoa'n nupui nei don kumzabi somni pakhat na mi zo zai thiam lar per Vanlalsailoa'n nupui nei don Cindy Bilal rin feli advocate chan mari lunglei apar khatla aizola cheng nen tun thani somni panga sang hi somni pathuma Mizoram Presbyterian biak in lian ber mi sang hi lenna dor pui biak ina ani nei don nia thudon ani source the Zozam Times